vele igusha efana nabo asengimofana negusha. Haleluya. Nganthatha ithuba ngibulise kodwa bekhona ngiyazithoba kakhulu. Haleluya. Ngibulise kumphathi wohlelo, ngibulise kubafowethu labasilalelayo, ngibulise osisi, ngibulise abafowethu bonke abefundisi bonke abakhona, ngibulise ngenqo, ngibulise kwi-vision carrier uMbiza. Haleluya. Ongenaphambili ke ngozulisa igama. Haleluya. Usuka kwindawo yaseMount Olive e-Eastern Cape. Haleluya. Usindisiwe. Haleluya. Ngilapha nje sele ndizothatha nje ibandla lokuqala kulamabandla asixhenxe esele thethiwe ngalo. Ngizothatha nje lokuqala. Haleluya. Ngithethe ngalo bese ngiyasuka. Ixesha lami lincinci kakhulu. Ndisoloko ke noma ngingumuntu oshort, angimuntu omde kakhulu. Haleluya. Khawukuthi nje izandla zakho. Haleluya. Futhi kudabide impilo yami uyifundisile ukulwa. Haleluya. Futhi nje uShafati umbeka phambili i-worshipers ukuze sithole izandla zimdumise uThixo. Andiyazi ngakhona ezikayo when you just lift up your hand usithi haleluya. Izinto zikaThixo aziyenzi sense kodwa zibezinamandla. Yabona uThixo sayiza kwenzile namandla abomqaphelanga benza into engena sense. Haleluya. Haleluya. Dumiseni bongeni Yesikhilelo chapter 2 zayiqala nje verse number 2. Othi ndiyayazi imisebenzi yakho nokubulaleka kwakho nomonde wakho nokuba ungenako ukubathwala abanobubi nokuba wabaninga abathi bangabapostile bengengabo wabafumanisa bengamaxoki. Uthwele unomonde uthe ngenxa yegama lam wabulaleka akwadinwa. Father, lizwi lakho uNkulunkulu wethu onamandla elikwaziyo ukutshintsha izinto zonke, elatshintsha ubumnyama kwaba kukhanya. Thixo ophilayo, dala ebusuku zikhona inhliziyo ezilindele lona. Akukho nenye inhliziyo enganikani ukuphilisana nezwi lakho. Thixo ophilileyo, uNkulunkulu wethu onamandla, prophesy, speak as much as you can. uNkulunkulu wethu onamandla, heal the broken souls.
Shantabaya Anush. The broken hearted Thixo wethu ophilayo egameni likaJesu waseNazaretha siyabonga ke bawo uNkulunkulu wethu onamandla in Jesus name. Libandla lase-Efeso apho esifunde khona kuthethwa ngehistory. This is Jesus Christ othethayo. Kwambulakelwa umpostile onguYohane sisombulo sika Yesu Kristu. This is Jesus Christ himself uthetha yena. Uthetha nguYohane. Kwambulekela uYohane. Hayi lesikhilelo sika Yohane kodwa lesikhilelo sika Yesu Kristu. So Yesu Kristu ufika kwelibandla lase-Efeso. Hallelujah. Amen. Uzambona ngathi ngipholile. Ndilihlanga. Abanye ke benu abandazi kodwa ke nimbuze kuSylvester. Nophethisa. Ngoba ndilihlanga kanjani. So uJesu apha uphethe history yebandla lase-Efeso. Uphethe record yebandla lase-Efeso. Mhlawumbe ke singathi yini record? Ingathi record kulapho kubhalwa khona phansi into eyenzileyo yonke. Bese ihlala phansi record. Hallelujah. Amen. Now kunento ke eyingxaki about the past. And the past inamandla. Ayikho into enamandla njenge past. Sometimes uthandaze at this present time ubone ngathi akwenzeki. Ndiqinisekile ukuthi ibandla lase-Efeso laselithandazile kaninzi. Hallelujah. Kaninzi lithandaza libona ngathi akwenzeki. Andazi mhlawumbe ukuthi laseliphilelele kangaphi. But at that present time bethandaza, I can say babebona ngathi akwenzeki. And then now uJesu uyafika. Xa ifika uzothetha ngepast. Othi ndiyayazi indlela okubulaleka ngayo. Akathi ndiyayazi indlela okubulaleka ngayo. Akathethi ngepresent. But uthetha ngepast. Othi ndiyayazi indlela okubulaleka ngayo. Hallelujah. Akabandakanyi ukubulaleka kodwa. Othi ndiyayazi indlela okusebenza ngayo. Indlela okubulaleka ngayo. Nendlela okunenyameko ngayo. Hallelujah. Hallelujah. So uza ngokuphethe ipast. Mhlawumbe bona bebesebenzengela into okuba no man kudala sithandaza. Ngendlela esesibona ngayo uKristu akasazuphendula. Ngoba lithi ixesha sithandaza. But now uKristu uyafika uthi ndiyayazi. Akathi futhi ndiphethe impendulo. Kodwa uthi ndiyayazi indlela. In other words mina ndikuJesu kade ndibukile okubulaleka kwakho bandla lase-Efeso. Kade ndibukile kade ndibona. Ungabona wena ngathi bendingaboni. So now uthi ndiyayazi uzobazisa umuntu xa ezofika athi ndiyayazi. Or athi ndiyazi indlela owenze ngayo. In other words uzobazisa umuntu ebengaqondi ukuthi uyazi. In other words uJesu uzobazisa ngento obona bebengaqondi ukuthi uJesu uyazi ukuthi uyabeva imithandazo yabo. So now uthi ndiyakwazi ukulaleka kwakho. Uza nehistory uphethe record labo ukuba ningacingeli into obandilibele. Hallelujah.
actually mina ndiyayazi into yokuba ningakade nibulaleka. Hallelujah. So now the reason why ezothetha ngento eyipast ngento eseyidlulile yingokuba wazi amandla epast. Namhlanje ebusuku nje bendihalela ukuyithetha ngale nto kuthiwa yipast. How powerful the past is. Hallelujah. Because abantu abaninzi ipast kungenzeka sometimes ukuthi ilimaze, and the same past kungenzeka sometimes ukuthi kuncede. That is why uThixo wathi naxa ifika kuJeremiah wathi Jeremiah ndakwazi, wangathi Jeremiah ndiyakwazi, but wathi Jeremiah ndakwazi uphethe ipast kaJeremiah. Uthi Jeremiah, I knew you. I want to talk about the power of the past. Yabona kama banifika nisithi ndiyakwazi lokho awunayithathela ngqalelo lonto. Kodwa kanzofika ndisithi ndakwazi, uzofuna ukulandela ukuthi lo muntu wandazi njani. Hallelujah. Hallelujah. So uthi ke ngoku Jeremiah ndakwazi before you were formed in your mother's womb, I knew you. So uzemphathele the history, uzemphathele record lokuba Jeremiah ngigcinile ndakwazi. Hallelujah. Uyayazi into yenza ukuthi uYezekiya angafi, andithethi ngoYezekile, ndithetha ngoYezekiya. Ithi iBhayibhile kwathunyelwa umprofeti ethunyelwa nguThixo ogama lingu-Isaya. Xa ngabe fika kuYezekiya uthi Yezekiya uza kufa. Oh Jesus. Uthi Yezekiya, you are going to die. So ithi iBhayibhile uYezekiya wajonga ebondeni wathi Thixo khumbula endikwenzele kona. Akathi khumbule endikwenzelayo ngoku, kodwa endikwenzele kona in the past. Ngamenza ukuthi uThixo angakwazi ukunyamezela ngenxa ye-past. Ngenxa ye-past. Wathi Yezekiya, I will add 15 years on top. You will live more years. It was because of the past. It was because of the past. Hallelujah. It was because of the past. Abantu abaninzi abahamba bayozilengisela embeni, ungafumanisa ukuthi akusiyo eyenzeka ngoku, but it's something that happened in the past. Omnyaka sibulala ngokwedlwengulo, kodwa sibulala ngenxa yokuba wadlwengulo. It's the past. Usebenza yona. Hallelujah. So ipast kungenzeka ibe yingozi kuwe, kodwa ipast futhi kungenzeka ibe luncedo. So now uJesu uyafika kwibandla lase-Efes uthi ndibonile ukulaleka, ndibonile usebenza nzima, ndibonile futhi wabavavanya nabathi bangabapostile, wabafumanisa bengamatoki. Oh Jesus, hallelujah. Amen. This is Jesus Christ. He's carrying a record for ibandla lase-Efes. Kuthi Efes bendijongile, bendibona kungangathi ngamanye amaxesha uthandaza kube ngathi uThixo akaboni, kungangathi ngamanye amaxesha uthandaza kube ngathi akwenzeki, kodwa uThixo uphethe ulindile ukuthi kube yipast. Xa sele yipast uzobuya azokwazisa athi ngela xesha wawubulalela uthandaza ndandikhona, ndandijongile. Hallelujah. Kunenye indawo engisikelelayo sengizohlala phansi. Hallelujah. Benje manje uthatha xesha lide. Kunenye indawo engisikelelayo uthi ke ngoku kodwa ndinendawo ngakuwe bandla lase-Efes. Awusandithandi njengakuqala. Ake ngithethe ngenye into ke ngoku sengihlala phansi. Uthi bandla lase-Efes awusandithandi njengakuqala.
abese eqhubeka athi khumbula ukuwa owake wabuwa ngaphambili owile bakhe abese esithi hlukana nesono okusho ukuthi konke lokubulaleka ebekusebenza ibandla lase-Efes konke lokunyameka belinako ibandla lase-Efes. It was because behind there was love. They were driven by love. Because abantu Yesu Kristu wayesebenza nzima njengoba belikade lisebenza. But uthi anisandithandi njengakuqala. Abathi anisasebenzi njengoba belikade lisebenza. So okusho ukuthi nokuba besebenza nje bebekhupha nothando ukuba basebenze. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. So now uke bahlale emoyeni wami apha emini nje ukuthi anything that is being done out of love, it is not the reality. Anything that is done out of love, it is not the reality. Hallelujah. Amen. Hallelujah. So laba bantu laba bebesebenza nzima bebulaleka bebekhupha luthando kungenzeka ukuthi bebesaqhubeka besebenza but ukusebenza kwabo was in vain because ibiyenza ukuthi uKristu abajonge ngebiyenza ukuthi uKristu athi take care of them. It was because of love. It was because of uthando ebebekhupha lulo. Hallelujah. Hallelujah. So now ufumanisa ukuthi laba bantu laba anisela uthando into bikade baqhuba nento bikade benzisa. Hallelujah. Maybe they are still working but now there is no love that is driving them. Hallelujah. Hallelujah. Because nantona yenzayo if ever uqhuba uthando. Hallelujah. Nantona yenzayo if ever awuqhuba uthando, it is in vain. That is why in Old Testament uzofumanisa ukuthi even though bebemkhonza uThixo but bengeneliseki because uthando lokuyenza intando kaThixo belungekho but bebekhupha luloyiko. Hallelujah. I just said if there is no love, there is no reality. So now bebemkhonza uThixo but bekhupha luloyiko. They were trembling before God. Hallelujah. Hallelujah. But now in New Testament kuya kwaguqulwa. Hallelujah. Intando yethu yafaniswa neyakhe. Senzi ukuthi siphande ukwenza. Hallelujah. Singasenzi sisoyika kodwa senze siphanda. Hallelujah. So it was the will of God ukuthi siguqule senzi ukuthi sithande. Hallelujah. Hallelujah. So yika uKristu efika complain kungenzeka babesaqhubeka besebenza kodwa icomplain yafika kuKristu because belesele besenza lungasekuthanda. So now uthi now ndinendawo ngakuwe bandla lase-Efes awusandithandi njengakuqala. Where is that love you used to have? Hallelujah. Hallelujah. Noba wenzani kulula ukuthi udinge kangabe uthando selungasekho. Hallelujah. Hallelujah. Mamela nginathe indawo uthi ke ngokuyohlukana nezolo kunenye into eqala ukuvela after 13 ngothando uqala kuvela izolo zebandla lase-Efes uphinda futhi ukukhumbula ukuwa kwakho owile bakhe because when ulekhisha uthando kuninzi into ekulahlekelayo andazi ke ngoku nizothi ugoguza umthini. Amen. Andazi ngithini incwadi yabaseKorinte 1 Corinthians chapter 13 ithi uthando lugubungela inkitha yezolo. So now kubonakala izono nje kubo okanye kubonakala izono nje bekhala kwabo. It is because they are lacking love. Ukabamfikela nje lapha emini ukuthi
you are God. The Bible says God is love. The real you is love. So if in you there is a lack of love, that is not real you. But this is the photocopy of you. So now, we got here Genesis chapter 1, verse 26. Look at the king. But now, look at the care when it comes to a man. Look at the love when it comes to a man. That is why ngithini ukuthi kungenzeka babesaqhubeka besebenza kodwa ngokuthando laselela ungasekho noma ungasebenza bathi uthando kalungekho it is in vain. Hallelujah, hallelujah. So now uthi masenze umuntu ngokufanayo nathi akuse kwindalo yonke ngenxa yothando uthi fanalo ngomuntu uye wamnikela zonke izinto kuyo. Amen. Oh Jesus. Namhlanje ebusuku I wish you could understand ukuthi ungubani. I wish you could understand indlela obunjwe ngayo. Awubunjwanga nakanjani kodwa ubunjwe ngothando. Hallelujah. Sengathi singathandaza ukuthi kwinto yonke esiyenzayo kodwa uthando lungasali ngasemva. Hallelujah. Ngoba namhlanje nokuba sisitha soni nokuba sisithi siyibambile lendlela uThixo asifuna ukuthi enze ngayo. Hallelujah. Nokuba sithi siyibambile lendlela uThixo afuna ukuthi senze ngayo. Hallelujah. But you will find that ukuthi behind sishiya uthando there is no love. Hallelujah, hallelujah. Sengathi nokuba siyenza intando kaThixo kodwa singaqhutshwa luthando. Ndike ndizive nezintshumayelo athi umuntu xa eshumayela nje kuthiwa ndiyabusela kodwa ndibuseli ngenxa yokuba ndisindisiwe. Akathi andibuseli ngenxa yokuba ndenza intando kaThixo okanye ngenxa yokuba ndinothando lokwenzela uThixo kakuhle kodwa uthi ngenxa yokuba ndisindisiwe. Athi ndiyamrhalela xa ndimjongile kodwa ngokuba ndisindisiwe andibuseli. In other words usesislave sontwana. In other words nobe yenza lento kodwa ngaphakathi kuye kunempi akakhululekanga. Ake sihambe siye kuncwadi kaJohn chapter 8 I think verse number 32. Ithi okhululwe ngunyana uba ngokhululekileyo ngokwenene. Kodwa iChristians namhlanje zidla ngokuthi ngoba sisindisiwe into ethina sizoyenza but they are slaves. They are not free. They are still slaves for lezi zinto. But abanye siyasihalela they were not set free. Kodwa namhlanje ngizokuxelela that there is someone who is giving us the perfection of love. Owenza ukuthi sithande intando yakhe. Owenza ukuthi sithande ukuthanda kwakhe. Oguqula intando yethu ayenza ukuthi ifane neyakhe. Ngoba sisenza singabi slaves. Kodwa senze ngoba sithanda. Kodwa senze ngoba sikhuluma luthando. Oh, ibandla laseEfesu alisakhuluma luthando. Oh, shakarabasa. Ibandla laseEfesu alisakhuluma luthando. Hallelujah. Hallelujah. Ibandla laseEfesu alisakhuluma luthando. Mhlawumbe lisasebenza kodwa lisakhuluma luthando. Athi uJesu kangabethetha nobani osenza isono olikhoboka naso kodwa yena kangabefikile wakhulula uba ngokhululekileyo. Hallelujah. Bekhalela nje ibandla laseEfesu elingasakhuluma luthando. Nobani uyenza kodwa uthando alisekho. There is no love. There is no love.
ebusuku nje ndizothetha i-revival yothando. Uthi nokuba sisenza, nokuba sishumayela, masingabizi izileps. Singasebenza nzima, singabulaleka ndiyavuma, singasafarisha ndiyavuma, kodwa uthando kuko konke masibulaleke sikhulwa lulo. We must be driven by love. We must be driven by love. Hallelujah. Now kukale babonakala izono kwibandla lase-Efes because uthando besele lungasekho. Now uyabaxelela uthi yehlukanani nezono. After etshilo into yokokuba andisandithandi njengakuqala. Now uthi yehlukanani nezono. Ngoba itshilo maseBhayibhile ukuthi uthando lugubungela inkitha yezono. Kungenzeka ukuthi some of izono bezisenzeka but bezingathathelwa ngqalelo okanye bezingabalelwa kubo ngenxa yokuba bekukhona uthando. I just want you to see the power of love namhlanje ebusuku ukuthi kwinto yonke uyafuna ukwenzela kahle uThixo kodwa ngoba uqala uthandazela uthando. Ndisekwi-process even namhlanje yokuthi Thixo as who you are, so I want to be the way that you are. If you are the love, I want to be the love. If you are whatsoever, I want to be that. It is not that John chapter 4, John chapter 4, verse number 18, verse number 17. Othi njengoba njalo yena nathi sinjalo sikwemphakathi. Ayikho into ezawusenza ukuthi sifane noThixo xa ingelula uthando. It's only the love. And the will of God is that sifane naye. That's the will of God. Ukuba sifane naye. Njengoba uthando nathi sibe luthando. Hallelujah. That's the will of God. Hosanna to the heart. I am Hosanna to the